Ausani fungaola au Aeala usuita Ile faiva o mafau Talu olo upopole Ite iubale taulau Taulu uaile uku Uale aule ina ilau Aue Se ifai mai sau uku Etua ini mala Etua imanu Sau funala upele Tau sinai pumai malu Se inuane ai Tama ole nuku Teine petua inia O upusata fai Male mau amene iluma Ai atulo uloto Ona osa utupua inana E ililo utumau Ai ali alina otuma Se ifai mai sau uku Etua ini mala Etua imanu Sau funala upele Tau osinai pumai malu Se inuane ai Tama ole nuku Se ifai mai sau uku Etua ini mala Etua imanu Sau funala upele Kau osinai pumai malu Se inuane ai Tama ole nuku Whaftai le tua le tātou wholongo le fo iwa yaso ina ua mai le whaai unga e ngā ruenga te tofi SS o tofi e tātou e ngā rue ai. Ai o telefon nei mai Sāmoa se mai alau whaafonga. Wa whaalau I loa aloa I ina mai nei e le teitei whono o le komiti whauwhautua mua a whiango na ngā te whale o li tu malo sa whata mai le māngoto le vāsu e su e le malo New Zealand. Wa whaamatu watu I le silia I le 1 miliona tāla le seleni o tau I tautupe e ta iafe ma le se lau tāla mo I lanto e 5 se lau 2 se fuma le whaa I le aso lulu le vai aso nei. O lea fuainu mera e au fia I le 2 se lau whaa se fuma le ono I lanto mai ta fito ala se lau tolu se fuma le valu I lanto mai la fio ango muli vai. Tolu se lau ono se fuma le whaa mai fausanga 5 se lau ma le valu mai le fio ango fusi. 5 se lau ono se fuma le fitu le fio ango vaie. Toa wha se lau iwa se fuma le valu mai le fio ango nusua tia. Ai valu se lau wha se fuma le fitu mai loto whanga. Toa se lau 5 se fuma le valu mai sa tawa. Afe se lau ma le iwa I lanto mai sa anapu. Ma le se lau valu se fuma le iwa o I lanto mai le fio ango sala mumu. Sau noa ia le ala sala noa Francis Robena. O I lanto umeia o lea waita tono lanto teu ngā tupe ia se leni. Ai o le isi to tele o lo wha ngā solo pe ele teimile nei wha maa eina ma wha solo tu I nā tupea pe a mahea mea umolo mo mia. O le vai aso nei le wa wha I longa ina I Sāmoa le atoanga le se furu tausanga talu o na wha vai mai le whalitan malo le tau me Sina Island Resort I Motaa. O le fionga le tamai ta isui pānavia le fionga muripola ana rosa a le mōria o. Na I sau no le sau noanga au tū
a toai muli atu o le whaaftai i le sao le nei whaltali malo le te mao aingo le atunuu e ala i li tūtau tu risi. Matari ngā malo whaavao malo Sāmoa i whontanga te tele umawai ai o le to tele walo ma whanau o le atunuu wa maua ngā ruenga i whaamuni e nai. Na tā o le saunonga le fionga le sui pānemia o le whalitari malo le tau me sena o whaatuina i Samoa. O le pine leo le ngā rue whaatase o Samoa ma le malo Papua New Guinea o se awala le whaamalo sia i le tamao ainga o tunu e lua ma whaawau e pere whainga pa anga po le whainga wo a tu moto le Pasifika. Mai o se tasi fo ile nei o whalitari malo o lo tau aveina le whaalawi lo ino tū maanga nu o Samoa pēo o ina tali malo ma te itai o tunu o mai fafo e whontang te tele whaavao malo sa tari malo ai Samoa. O lo tumutai le vaai mamao le whainga malo le teimile nei e le atina ina le o tātou malai vaalele le ngato malai vaalele e whangalii e ia whapena fwoi o na toi fausia se isi la asanga fau malai vaalele maota maasau e a vea o nisi malai vaalele vavai atu iei whainga malanga whaavao malo e na ia re whakalau tasi atu il malai vaalele whaavao malo au tu i whaleolo. O le aunga lea o asia singa whaawau o le pālemene ma te tai o le atunu. Le ufata o toi te todo maasina te itasi e asia inga luenga bloke te tele lea sao lato wasia sia le malai vaalele i whangalii. Ma le whaamoe moe e mawhai o na whaao popolo na umi a toai ma le whaalele ia o na whale taliei pasese whemanangai. O le whaamoe moe le fionga le sui pānemia ma le kāpineta ina e mawhai o na whaawau pele ni asia singa e le ngata e mata i tuina i ngā ruenga whaala puputonga mamtanga ruenga te tasi, ai si le fiai vaenga o ati na e lau tele le atunu e au o na whaale leia, au leito e tau au whir whontanga le pāle mene wha wau, mole ni masina fōwa amtalia. Ua tali mai le ofisa siri o le pūlenga o ta'awalea whilunga o le te tele, le fionga mulianga tele Malcolm e Sarah, wa taunu watu le taro sanga le asosi o le au faita a vale la upasese la tunu. Peita i o lo whaanga solo i le ilo i longa o vaenga i te tau o na sila iai. E mawhai o na si i le tau o pasese mō tangate whemalanga i taxi mapasi. Ona ele i o le teimi e te tau wai o na whaia sisi i tanga. Sau no muriang tele o se teimi o i luma i le o toi mamao. Ona wha manino leo se tūlanga wata oto iai le whaanga solonga atoa. O ilo i longa mō le tari atu, ina ia tāla whiangai, ma fuafuanga malo le tula whono le malo. Ai sa whaatino le whontanga a le silia i le 5 o whale ta vale lau pāsese le atunu, mō lato whaailoai, wata lia le malo le si tanga i 30%, e uisa o lato tausangaina le 50%. Aina tā ue muliang tele, o le isi tue le o mawhai ai le pūlenga o na whaia sisi i tanga le teimile nei, o na olo i ai Samoa i lapta ingo le lanu moli, e tūlanga a fia o le whasoa soa o le swau. O tala fawia, manu e tele lava le whai unga na vaiaso lo tātua tunu, whasoi fuia. Talo falava tala fau mai le si ufafonga le lau muai Wellington e mo le nei tae ao aso tolo iu lai lua afe lua ono. Ua fola le leiba o le alato ave isia le pili tau whaaufi whaatatau i au nanga langolango mo tangata e ai mana o ngatu mau le Disability Support Services Bill na poto tangata e ai mana o ngatu mau i lumo le pale mene i le aso tofi e tu ina atu se talo sanga e te te e ai i lea pili tau whaaufi o le tina mai New Plymouth o Victoria Coleman na tu whaatasia lea talo sanga mai na te tau sia tangata e ai mana o ngatu mau e tu sa male se fulu ono afe fase lau 5
valu tangata na sainia lea talosanga o loo iluma nei o komiti filifilia al palemene lea pili tau faaofi ina ua amatao na faia iloilonga mao ina finangalo tangata lautele ile vai aso na te anei o loo popolele to atele o na etali tonu e ono ave esea ia lato wa ia tatau ma faaititia ile fesosoani tau tupe lato te maua ewi ina sauno le minista mo tangata e aimana o ngatu mau Louise Upston ele ai se suinga o le awhaia ile whaatulanganga o ala fuolo o iai nei. Na sauno le suisa o upo le Labour, Priyanka Radhakrishnan, i whafole palemene ananafi o lea pili ele o se pili le lei. Ua whalawa i tele le mālona na porkalame ia o ngā amata, e ati na aiailenga ngana tautala mota maiti ia o ngā amata o le popolenga o na olo o te lele a fianga o le tautatala ata maiti i le tele o taimi e whaalu i screens po o telefoni ma tablets na whaasilasila ele ministawa o ngā Erica Stanford o le a whaalau tele atu mai leono se fulu lima i le 5.5 o a o ngā amata e mawaina le Enrich program e fesosoania i ta maiti mai le ta i se fulu valu maasina i le ta i 5 tausanga e se fulu lua te sima le wha miliona tala le tupe mai le paketi o le tausanga taluai o le a fesosoania e whaawa wai lea polo kalame. Whaailoa e Stanford o lo o mau e suenga o le umi o taimi e whaalu e tamaiti lunga o screens AI tablets, iPads, TV ma telefoni le mafuanga o le whaatuai o na tautatala o isi tamaiti ma whainga tā i feso o ta inga i le vao mātua ma whanau. O lo o iai tamaiti ta ili matausanga o lo o ia onga ai o lo o tautatala i le level po o le mawalalo o le tautala a le tamaiti ti lua tausanga. O le porkalame tu ina tuaini me totia i whaia onga whaapea ta iala ma mea whainga luenga e feso soani ai i le atina inga o le ngangana i tamaiti e alai ta alonga matala noanga maasani o aso uma. Ua whaatupeina se suenga whaafo mai e au fiai po tutinga aina po ICU e 5 i whale mai e iloilo ai pe mawhai e le pota whaafo linga o masini teknolosi le artificial intelligence o na fesosoani i fo mai e whaasao so i fuo tangata pe a whaalangolango i masini whaaola po o life support. O le asu esuenga ua whaingoa ina o le Revolution Trial o le a whaongai se masini e whaangaluea ina ele AI e iloilo ai le vaenga pito sili o na talawhea ngai e mawhai ai ona tu ina atu le oke sene i tangatanga se ngase o lo o lain masini o lo o awhia i le asu esuenga po tutinga ai nai au se tālia mani usila ai o lo o taula mua ai le fo mai e taitaina le ICU i le whale mai tele i Wellingtone i Apollo Professor Paul Young e 5 miliona tālau o tu ina atu e le whaala potopotonga mo suenga New Zealand a waia suenga ma whaataitainga ma le moe mitinga ina i o atu i le 2.5 afe tangatanga se ngase e au fia i tutonu o lea suenga ma o se whaataitainga mua lea i le lalolangi a toa pei o na lipotia. O le ato e whaafo i Sāmoa le ali ia li pine sila pe a uma o na tulilo na whaasalanga i le to ese le ana whaafale pui ina ua ia aveina se taavale ma whaao o manu ai ini tupulanga talavou na malili wai talavou e to alua ma na ia whai ma le loto i ai. Wala taili 2 tausanga talua na tupu le whaalave ma ua whaase fulutasi nei tausanga o sila sa whaasalaina i le whale pui i le luafe ma le valu e nofo salai mo le olanga a toa ma e le mawhai o na talosanga i le palo se ivanga na ua mai au na tuli le leititi fo male se furufitu tausanga o lona whaasalanga. Na ia whaao o ina le maliwi tamaita i talavouta i se fuluono tausanga i a Hannah Rosita ma Jane Young i whafo o se pāti i se whale Edgeware i Kalai Estete i le aso 5 me luafe male fitu na whaamanu alia i talavou e to avalu. Na te ena i le komiti mo le palola le talosanga asila i le luafe luafa. Whapena fo o iona te ena i le vaiaso taluai. Ai ua whaamanino mai il komiti e toi whaafo i lea tau lea ai Sāmoa pe a umau na tuli lona whaasalanga. E 5.5 afe tāla ua si iti ai le tutongi o le taitaifono o le komiti whaatonu mo le kainga ora e ui sa ia tā ua le whaititia o matawhai ioi ale ofisa na sauno le minista o whale Chris Bishop
O ia lea sa whaamaonia masainia le si itanga o le tutongi whaapea o lea whaaiunga e o ngatasi matai ala fōu mō tutongi peitai e tari tonu le suiso o upua le leiba mo mata upu tawi fale Kieran McNulty e lea talia ina le lei e tangata ni usila lea si itanga ona e tali tonu e le o ausia e le kainga ora ngaluenga mataunu unga e te tauona lato whaatinoina na whaalawi loa e le New Zealand Herald i le tausanga taluai e le ipisa tele le malo ina wala tau whaia si itanga o tutongi mō komiti whaatonu i tino ese o le malo e o atu lava i le valu se fulupa sene si itanga. Olo o whaitio ina e le leiba le tele o ia si itanga ai mai se le taitai fono kainga ora Simon Mota si itia mai le iwa se fulu valu afe tala i le se lau 5 se fulu lua afe tala i le tausanga 5 pasene na si itia ai. Mana amata maua mai ia Januari o le tausanga nei. Na si itia fo i le tutongi mo le sui taitai fono mai isi tangata o le komiti. Olo o whaia whaafina ngā tangata i Palmerston pe tala whea ngai le toe whausia o se isi McDonald i le aai e wha i ai whale ainga le McDonald i Palmerston. O nisi olo o langolango ina le whausia o se isi whale ainga ina ia mawai ngā luenga a isi tangata o loo sa ili ngā luenga. Pe tai o isi o loo te tee o no o tūlanga i le soifua malolo ina. O tauranga e to a tele tangata ino no fuai ma e tolu la o le McDonald o loo iai. O Palmerston fo o loo iai Subway se wha, Domino's se tolu, Burger King se lua o Pizza Hut, whaapea KFCs, o loo te te ele au whaito wha o le soifua malolo ina i le isi la o le McDonald o loo whausia. Ua whaia e le TikTok se malilienga ma le talavou i le United States au le amatalia le whaamasinonga na ave le tangi e le talavou 15 tausanga mai Florida e whaasanga i le TikTok ona o le a whaina o lona soifua malolo ina o le mawhau mai ia upenga o feso tainga. Ua toe o ninai vai aso wala au lea mata upu i luma le whaamasinonga na tuua i ai e le talavou kamupani e wha i lunga o le social media o le mafua anga o afianga i lona mawhau. O le aso lua se fulutolo o Juni na whai ai se malilienga i le vao le talavou ma le YouTube, le ua toe ai o le Meta ma le Snapchat. Ua fuafua e whai alfa amasinonga i le aso lua se fulufito Iulai i Los Angeles. O le masina o mati na talosanga inai e le whaamasinonga kamupani o le Meta ma le Google, le ai whaangalue ina le YouTube, ina ia tutongi atu i se tamaitai le 1 miliona tā la tupe Amerika. O le masina o mena malilea i le Meta, Snapchat ma le TikTok e tutongi atu le 2.7 miliona tā la i sea o ngai Kentucky, ina ia awaine i o atu le mata upu i le whaamasinonga. Ua wala au le TUA a New Zealand po le Technology Users Association, ina ia whaamalosia puipuinga mai o sa whainga whaakomipiuta. Ua lo mia e le TUA se lipoti e whina wai, e whaapea o le whainga o loo iai nei, ua tuina tuai le te leo le matawhaioi i tangata ta ito atasi, i puipuinga mai solitula fono whaakomipiuta. Na saunoa le taitai fono o le TUA, Paul Littlefair, e mawalunga tele le to mai whaapitoa e mana o mia, e puipui ai tangata mai i solitula fono i o sa whainga e lunga masini whaakomipiuta. Mai le mawhai le to atele o tangata ta ito atasi mapisinisi la Haiti, o na fofo lea whaafitauli. O fautuanga au tu e wha mai le Telecommunications Users a New Zealand, e whaapea e tatau i le malo o na suia ta ia laitu la fono, e tatau ona whaamalosia ma ia tu ina atu fesosoani mo bisinisi la Haiti, e pei o le whaaiti o la fonga, si itia fesosoani tautupe, ina ia mawhai ona la tau whaongaina awala tāua mo le puipuinga i lunga o le initaneti, e pei o le multi-factor authentication, ma le te wina saonga le mu o whaamaumaunga i lunga o le cloud. Ia whaatu la fonoina kamupani telefoni ma upenga ta whailangi, ina ia la tau sue ma tau fia whainga tau whaasese mai i ata po o videos, e whaia ele poto whaafolingo masini ko me piuta, a ole ia whaina i tangata. Ia avea le saonga le mu i lunga o le initaneti, ma to mai tāua, ma ia tutusalo na tāua ma le whaitau tusi, ma le numera i tutonu oa onga.
I taalonga, ua whaalawi loa mai le awa le oropeleki mo le la taalonga ma le awa wharani i ne malanga taamilo mai i le nei tūlangi. Pei ona whaalawi loa e le whaia o ngā ulu ia Dave Rennie o le numera tasi o iai Ethan D. Crute, lua Cody Taylor, tolu Fletcher Niwo, fa Josh Lord, Sam Derry numera 5, Peter Lakai numera 1, fitu Luke Jacobson, valu Adi Savea o le kapiteni, Eva Cam Roygard, sefulu Ruben Love, sefulu tasi Caleb Clark, sefulu lua Jody Barrett, Quinn Tupaya numera 13, Will Jordan sefulu 4, ma Damian McKenzie ile numera 15. O le au whaaleo ua iai a Safo Aumua, Xavier Numia, Tyrell Lomax, Patrick Tupulotu, Wallace Sititi, Cortez Ratima, Billy Proctor, ma fehi whineanga nofo. Tala fōia mai le si ufofongo le laumua mo le nei vaenga o le tae ao. Sāmoa e matalasi Ua sio mia ele sami Atu mangalanu lawala Mea I pia o tangata La Sāmoa la Sāmoa ea mea tua e lo pahamai e monilea lea oro malo tali ilangi Sāmoa ea I malo Se mea aua le popole E mamulu mai le pamole mole Lau Sāmoa lau Sāmoa ea Mea tua e lo Pahamai e monilea
Sāmoa lausa moa ea Mea tuaino Pahamai e monilea Mea oro malo tali ilangi Samoa e ai malo au fatasi O mawhai nei ona whaatau top up al DigiSal li lunga le website le ClickX Pacific. Mawhai fo ona la fo ilau se le ni mai cash al DigiSal li Samoa tonga fiti mawanu atu i le fi e na ole lima tala. E le leile rate i aso taitasi mai whai mo fie fo ona le sitala ai oe. Si asi le website www.clickx.com e la fo ai sau top up al DigiSal. E la fo ai fo i sau tupe le mai cash al DigiSal li Samoa tonga fiti mawanu atu. O li si whaamtalanga whaafsota i le olua tasi, 5 whawha. Olua tasi, 5 whawha. Sekia, DigiSal. Alo whaftai ule whawhonga tau tuan si whonga le no mole nei tūlanu tai au tala mai Sāmoa. Tā pena tā Salem Sam i o tala ni usina nei. Tā pena ma whonga ina tu ana whaasono tu e maura mnoi whawhonga i le iwa i le tai au nei. Ya, ma alo lamal tā pena o matawhoni pisi la wala. Lewa a matana ta matamata atu i le whinga solo i o tawale afi nei aso. Ioi. Ia, ona les falele. Ia, les na. falele whameo le aso tupu. Ia moni. Le aso lewa whaatili foe mo lea e whiau mga luenga. Ia, nisi foe nā tau sa whainga luenga mai le aso ngafua. Ia, o mai le aso falele, ma lo lava le on sai, ma lo foe le tawa tai a tau tau. Ia, ma lo foe le whiri ngama le ma fau alofa. Alofa tau singa le ainga ma le whanau. Wai le whaingo fia nei atunu. Moi. Ana ia fa manatu lo fatu ia nei paanga ia te ua sunga saulo lo te atu ia se yuli ia va per sunga fam to inu vea ia o pali ia fionga futialo ma lo la fa tai ma futa mai. Le foi e fatalo fatu le tina ia le atau le sa lau fasa soloita. Le ma futa mai i le moli melo anga mai no uli Amerika Samoa. Oi sole. Ya fa pe foi a se tomai ale asi vai no po le ma futa mai tafuna. Oh ya. Ya me se foi le inisio o le ainga le mai mo mai. Ya fa talo fatu foi ya ila to umale le ainga melpone. Ya le ma futa mai. Ya ma au mai ya o le upu foi le o se upu e tu ngai fa longo tangata. Pe foi ya o foi tu foi se ia ai pe le upo le au mai pe o le fa tala su afa mai e se lu fa tala me lu fa tala na le mane fa longo to tanga ya a tu le se fa tala o le fa matala o le upo na le fa matala o le fa matala o me sa va ai ia na le o se fonga le ia le wala va to fiata to no foi Wellington ai au ina maua va no awale ole tulanga le lena ta tala no ya nafi ya atunu se no le leifo ile e moe ni sitanga ta datu tunu le fa fonga a faina malanga i se vainga fo ile olo yese ni vai inga man ya sa ya vili mai ya o lua fo ile foi vatu le fiside fa matala mai ina ya o ma na ia foi swinga le fa longo na ita mamti na matu le ta poi mai e ni tato fa so ele sta usanga na vele va no la fa pe ya tunu foi ne una malanga il tanga fa matal to mana tu ale fa fonga mastina ya ta senga ponga litia le sone so na malanga nulo tu pai o mistake mina ia sa matala mai la ma na yo nulo tu pai le nulo matua pe ta tiela o to pa ulu mai fe wa tanga tu pai le si tango i ona me mafal fa salanga pe tango i si se me ngau ya ma le tele o si tunu la langi na malanga ile tunu ya pe o la u fainga malanga e ni se la tunu na matu tal no matua fia o ya Amerika Samoa tu ila o no le melen tal no na e foi ya ta u si la tele o te mi te malanga tu ila pe atu ole onga au so ifuna matu tina ta ya lua i tau sanga uma pe atu ole onga tu ila o le melana o e fa matala awa wa alu o ma fa pe so le me uma ia ma nei a vole le to mana tua uma nei vanga
ole vaenga foi le o tau whanau noi. Langa pe o le o whainga runga foi le turisi o whamtala ia Brik Samoa e whanau. E tauna fia ko wana o le sau whala uloa ia aisa. E tauna mo me sa tupa ia Brik Samoa. I lo whala o i te le ina o le whamatalanga o na lau whanua na nulau awa i le tūlanga le sei. Iau te loa o le tuna le tani e le tau. Wa e uia ina o mai ua mare pelepe o tau le a kopale na watu uri. Ya, e rea vaina. Ya, o tala sa ta whamatala o mea mana ia na wawa ai. Awa si wa inga lea e mana ia foi. E wale na tau whiriwhiri tau te o le waala. Ya. E masani foi no wanu le waala. O le malu e lo le fia pongsa. E no fo e o le to ina po lo matua o ia to o le pesi mfa. Tele lola pena fase lotu to malanga atu. O e ta ua le vaenga lea. O le vaenga mana ia le na tupu i ai o nei tina ma nei la tau nei o masani il fio il vale ya o le ala pe no fa matala na file e soi foi le copole sa fita i tu fingalo il fa matala ina tu ngol fale tonu le sei ngol va ya ai e foringa mai o le bepi silina na mani o la te mafatia tu i lunga pito i lunga wa pe ina le vainga pito lunga e tumu a foi le pe o mo ia te le pa o te ia lo whalongo tunga ae toa ne lo matua o e sila fia le lo matua le wa matana ngā tui to tono le o le hapa le wa ia tōro ma le pese e waila ia ila tau umai ana momoi ia o ina le te roi fo ita tau Sāmoa wa maasani ia i lotu nei wa veao waila ia po le ale le taangunguru vane whafonga le atunu o le vaenga le momoi atu i lungole le au walama ia o mo ia va tu sa fa i malu ai vai la o fai pese pese o fai pese se kale si fo le o le vana so le ia na usu al pese al pese dan to lo matua wa so na oli la o ia uri ne la utina ma ma fa fotina al tinalen to ina ala mo ta mai no ia na la o fa pero so le ia alu lo ma le pese ia na fai ale el tinal na o mal te talo el tinal ai te roa lo pena o te roa se fai au le sa ye na umaro talo le tina te talo mai lo mai fai au le na ye e fa o mai le ya na o male te fa lo ngoturo ya malore so i fu ni tau le tato o ya upu masani to ina mo pe e matautia fo ile ona pe o le wo to o me masani ana le wo lo foto to fa longo le ye se fenga malanga umi fa pe ya ai ma eu fo lo le an fa pe e malanga na o le to so si le ya se lo to fa to fo i wa le masani ai ma mo tino le se lo to fa ya la fa fe o le ma fatio ya Mai le masani ai. Ia tangata masani. Ia vai la ta ua. Ia. Ma esa masani mena na malama wala amata no file ia amata no to mo pese ia i loa uma pese. Vai mo talo fa tai le utau no malang. Ia le na foto le wa filiki politics fai mai. Le na lu tala no le rainmaker. Le hotel ia la wa swimming o le Sadie's by the sea. La fa mai o le ngo fo le we lo fa pe te popo eta we pu ele ngo le fo le Sadie's by the sea lo na winga lo la fita we malonda no fo nga le tu e tu nga i le ya e fa sanga nga i o ile e me sa we le e tau ta ua lo te nga sa mo ye so yo to fa lo mo ya te le ro pola mo su ye ale na na ya le e tau ta ua e lo pena po su ile una pe ya te le ya le la na ngata le tele ne vanga na kava na fita ta nonga ole si tu no fita no ya mai tau nei Sāmoa le tele yo ona i market ya ya inga lu ma fali fa tau yesi tamuta fa i ma me va pe fu fa ya e ni va inga va pe na ya mix Sāmoa ele i va ia lani pe a fuela ta mil sangale na ele i lani va inga fa pena pe o la wa tele la mai tau o la wa tele la va ia fale o loa la wa tu i main road ya pe o ina la wa pe o tele na fa ia i fa tau fa fu ia la ta mil sangale na ta milo ya ele i lani ni market fa pena pe o me la wa i tatu Sāmoa o America Sāmoa ia
ia pe o la lava ua fuatasi lava le tele o latou o whātaunga. Ia me se fo tono le marketi le i pangpang. Whātong. Ringai o tela o loe maua i lumo whare o loa sa o le sa. Ioi, maua i lumo whare o loa. Ia pe o le vaenga na. Ai pe o le winga whare le tala wa le wha o le si vaenga tele na ua tele a whare inga. Pei al whare inga le pisinisi pito sili le na tele tono o Amerika Samoa le temini. O le si tu no fiu sitting here. Ma le tofu tātou Sāmoa, le tele o nei tātou tangata fo i lumo whale o loa whātau le waisalo, ko esi me wainga mo whapena i le tai au, whātau mea i vela i lea uli ma le fiafi. O ini wainga whapena i lumo whale o loa i Amerika Samoa. E le i eila se wainga whapena no wa iei. Wapel mena le sa tau mata i tuina po iei ni wainga whapena. E atonu fo i wa iesi tu la fono tutuila e whai e le wa iei se whale inga whapena. Ne te wa ye se pito ya mese le tu le sawanga i lauli i ma o nei le yo o ma ye la ti enga te mi ina ape o le tu vaenga le no anga ia tu ye o te va ye la se vaenga fa pe wa te fo i te le ma fa tau e tonu fa le loa i supermarket ma tang ya si usore i pe ma to lo ya so se sila i ti vo ya Amerika Samoa. O te pole la malanga le usole o tau i eudisi mo i te ule le fale pe. Ia, pe o le winga na tala le lava ele i se o sona amai. Ele i se o sona amai. Ia, ona ele i fofoina le temi le o te sau. Ia, ma le si me fo le sa popole i ona o le tūlanga le mantua le fato le fatua au ia tu le vaenga le valele la tu Wellington ia au ia tu fiti ia e nei tu la po tali mai tu la le no fono il fo i mai a wal ma nei le na la tu nei wa le sa fa atal no at fo le polisi o valele fiti nei ia ma nei na tu na le luai tu la ia le men tu li tu la il no fo i fiti to ia valele ia pia ia al fo i mai la o inala ele va na le tau fasiu ya o ne lana mai pepa so sisi nana lofia luna lofia tau samelo no tau ma fai ma no winga te o fale tonu lunga vale o le ile o le o le si mai no le wa o isi te mia malanga tanga te Amerika Samoa pe malanga Samoa te ya wa a se into tu wale tu no le lo le ainga o te le lo po se fato nunga tu nei po le mea ua mai manatu o ani vaenga na mafu ento e tipi motu tu lo ngana ua fa po la mana ala fi mafuta mai se wainga ya Amerika Samoa ya fo o vaenga o mana e mantua fo tato au tu le fu ale visa male umile na ave visa a fa ia evaluaso ia na mai e to te o ai o le visa na ia ele stulanga fa pena fa marulu tu fo le fisiti ele stulanga fa pena se va na la to fituna ingoni o mai man to ia ono tulanga fo le ni mata upu onga o tu fa fo se ia tu nei da inga fa to va sa ai po mata upu fa pena ia e tati fa tete tani ole si tu ma vo le ngoa le motu